Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Temaşavan heyce selamu rahmetu berekete hoyta se tevekka ve hamş kula carekidi. Sekrani rehbeti bi en bu mevani malave. Seyyid Emel Mehmet huzura ve halde seyyidam khairatın. Khairatın ve khadaj ve razı ve inşallah. Ecma'in temaşavan heyce persiyaklas de beşa yekem de unkana sara telefoni persin. O de beşa diyem de malum ve kar demi. O ser WhatsApp'ı persive binüsi mi persin bigirin o seyda jib persin. Beya em dest pekin de persi desti min henatın nefsandın. Yek seyda be kurban nezir çava nezir an nezir be akişa kurban melekare goşçuya bixoya xodiye kuşar jedike. Rivayete kasida beşi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala khayri halqihi Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Malum kurban mezhebi İmam-ı Hanifi'de bir vacib şıkmer bide. Diğer ku vacib ji lakin merkara bxuk merkara tevcih bxu. Böyle. Ama mesela nezr ayrıya. Mezhebi İmam-ı Hanifi'de insan gibi bir hayvanı bkum kurbana idi. Ya jilmin nezr bkum kurban. Mesela İmam-ı Şafii'de, Hanbeli'de, Maliki'de tabi gibi nezl min nezre ve hayvan bkum kurban. Ya mesela ve hayvan ida bkum kurban tayin ke nebice kurbana sünnet. Ya khuz inşallah ev insan inkar ez goşi ve hayvan bkum. Ki bu nezr. Böyle. Zengin karınca bixon seyda. Zengin nezr zengin karınca. Ya nezr de mali fakira. Fakir ne zengin ne aile eku nezr ke aile fakir bin karıcı bxu. Vakta ki insan gozi abi hayvanı büküm kurban da ida kurban da malumana ida kurbanı neyse biyakhud alab ke nasib ismara gere bize inşallah zebi hayvanı büküm kurban da ida da yaji ze kurban ki sünnet ve hayvanı ya zebi hayvanı şerce büküm inşallah ve çakı nabe nezir ku bu nezir tabi per insan ana dxozum ki bu evci bxu ailavan bxu o nezir basını değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de nezir mali cumhuriyet eder kılsın. Yani insan hatta وَكْلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُ الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ. Khudat beyim kurbana khubkhun o budun insanı bais yani insanı fakir ve insanı muhtaç. O peygamberi muhtaç çenciya jeyt khur. Ve sünnet melek gezabay falan bu. İnsan kurbana khun ki bu başa. Hatta insan sünnet abke se para. Parkiz mala khura. Yek jirana iş fakire. Yek mala khura ana bu yek böyle bilahare bu yek mesela bir de jiran fakire. Ya tabi mesela tevzi. Bir de fakire öyle sünnet ve hiç şeydi be. Lakin şey lokman jeb khu başa. Ama mesela insan ana mesela per insan bir nezanitkin gülmeye zevi hayvanı beredik ra o bistid ke khayt kurban. Nabi kurban ya nabi inşallah u ben nezir din karıcı bu. Yani bütün alemi mezhebe usal beyzin. Yani gere beyze inşallah yaci kurbana sünnet. Böyle. Mesela Seyda ben telefon gibi Seyda bir Kerem ki. Dise de hakiki kurbanı da muhtemelen persid najime persin. İstanbul kerem kem khairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Seyyid Suriye kemi hevu. Böyle kerem ke. Seyyid eva mesela ya Hazreti Ayşe, Hazreti Ali ya muavin ama mezhep kavgası çıkıyor da millet arada yani değişik tışa diyece. Az da hazım ya konseyda uyuma aydınlatmışken. O da züver azibe. Ehlen ve selamat ya khudi bin khayri khoşide. Seyda kurban malum ve nezir be yek nikarciye bixwe o tenne asunet ve a baş ve pay kiş khar beyle pay ednaj de meyve çevra xwe. Hayvan kişi çend sali mesela hayvan küçük ve emezin ömrevani kurbanı Ana çiye. hayvan deve gerek 5 salı kadiye ve kedve şaşa. Böyle. Züvi berjetir ve kurban abi. Çeyleka mesela çeylek demeyeyim gamişi çeyleka da gerek 2 salı kadiye ve kedve sala sisiya. Böyle. Mesela meyşin gerek sala ve kadiye ve kedve sala diğer mezhebi İmam Şafii. Lakin İmam edin hatta mezhebi İmam Şafii ulemaya asir be şeşmeyi veji berxka mesela meyşini yani pari gir be vakit ya xwan hemen vakit an bu be ki 1 sala gir bu be şeşme hiziz kurban yarat salaha.
Lakin bizim disa mezhebi İmam Şafii'den ve gere 2 sali ve kadiye ve kedve 3 salya. Mezhebi İmam Hanifi, İmam Ahmed bin Hanbel ve ve sal ki kadiye ve kedve salat diyeci kabul yani ve İmam mezhebe de merkare takliye mezhebi İmam dinim ki. Mesela mezhebi İmam Şafii'de yani hindiki goyu zikri ve nabe. Yani ev kurban tabi hediye kirnas Xudara. Mesela bu hatırı Xudara yani zikriye mesela ben anlatıyı çi bakanlık çikletki. Ana kul kirin sanaki. Kuşişi leyxin kul ve şimdi goysi bir serhev derse go jenabe. Lakin hingren seri goyvan jetkin parçacık. Ev jekin gol İmam Şafii be nabe ama İmam Hanifi, İmam Ahmed bin Hanbel ve hatta üstten bir ya hatta İmam Ahmed ve hatta nivi goy beci ısrar nake. İmam Şafii tedbir ve da epey hassas bir ve hakkı fakire kzibe tabi malum şu kes gonaho lakin de hayvan psik hediye merz kadara yani hediyede gere mesela be kusur be. Ana mesela sere gömleki yaka gömleki merzi ki merz kar rahzur eki de ayıp Allah subhanahu ki tızrar ki tiyatına yele zibir yani ev hayvan hediye çahzura khuda kurban mana takarrube takarrub nizik bina bal khuda ba Peygamber medve ti insan ki ti hayır ki mastır Roja ida kurbanı hayvan ki khoyin ki berije جوی خیرین کارم خیر کی مصرف که حتی مثل امام حنیفی لذ بیه کی که حیوان کی به ده درهم بکره شرجی که و شرجی نه کی جا 100 درهمی درای خدا دا صدقه بده او خیره وی قربانی ده درهم جیا 100 درهمی yani para çıkabilir ciye kurbanı nagre ne ciye kurbanı nagre çünkü kurban ittiba Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İsmail aynı deraya خدا da قربانا بیتولال گوری امری خدا خودادی کشتر جیب که طبیعه اب اتباع یعنی معنوی ابه خدا امری مبکر بوده و نکره خوش رای خدا لشرجی کن ام وصاری خمالی خردیش خو ام نه خدا نه خدا امر بکر مجموع اطاع امری خدا بکن ایجاز حضرت ابراهیم تابی تکز وقت حضرت ابراهیم که اطاع امری خدا تکر مثلا خدا عز وجل قرآن کریم بعثا کان این ابراهیم کان امتا قانتا İbrahim ümmet ki teslim bu Xudara. İza Xud Teala emir kir daxav dadi ku Hazreti İsmail serjet ke tabi Hazreti İbrahim ki endişelenmiş mu? Hazreti İsmail ra gola etxavda awad binim ku Xuda emir ke te serjet kim tedbiçi Hazreti İsmail go ser çava if'al ma tu'meru. Sektepi emir kirin ya babu gotubke o hatta mesela yani çül Hazreti İbrahim ama ben ki o dası ve eğer kiri ve mesela hani gom için min yeko analve minay kurbanan serce etkin gomelve evkubkin yani enki şat çali çarpıya ve hisku izin gavkin halbuki maksud Hazreti İsmail serce etkin çünkü Hazreti İsmail dani adres kiri bavisti Xud Teala go meştara kabul kır kurbanta o mesela ve fedeynahu bi zibhin azim Xuda de mefidiyez bir Hazreti İsmail da به فدیه کی مازن خواهد حالا بران کیش جنته حتی مثلا دبین که 40 سال او بران جنته دا جیریا بیا خواهد حالا وی بران işine Hazreti İbrahim قربان Hazreti İsmail yüsercet ki ایمجی بیا اتباع Hazreti İbrahim o peygamberime her sal serce kiriye قربان mesela بخوب دسته خوب peygamberime daha بران serce kiriye gotu ek jiber minu ailen ve ek jiber ümmetamın ekun kara bide size andavi çi çavaye hükmü çi واجبه سنة مذهبي إمام حنيفي لا تبي واجب ولكن إمام حنيفي بتاني صوتيه عالم دين تبدين سنة كي مأكدة نيزي وجوبه çünkü Peygamber Aleyhisselam bir ki kurbanı karba bile ne de bile ne camiye mi Ziberi İmam Hanifi göce vacibe lakin bütün alim dinin sünnet ki mأكدة hatta İmam Yusuf İmam Muhammed ki tabi mesela mezhebi İmam Hanifi ne vancı göce sünnet mأكدة yani merve ne de peygune karnabe yani مساعدة سيدا بدها بتلفوني من سيدا مواجه بقرن جواني كلام كأم خيراتن Hoca pışkayını heye bu müggele önemliye, de bu hoca pışkı. بله Cariye, belli cariye, Çin'e Peygamberim Aleyhisselam cariye, hepin, sahabiyan hepin cariye, Çin'e, de bizimle mahsirine. Cariye Cariye böyle bu müggele önemliye, كان مسيدا برسي إن شاء الله Evet, tamam. أما هاتي خدي من خير
خير وخوش تلفوني جابه قدمه نا بشي تلفون خو بقرن اما تلفزيون خبر دي ان شاء الله ايش في خوجة جلا واسواس فان بيجتنا قلبينا وما سكت بله خدای راضی به امانت خدا علی کالیو به ان شاء الله امانت خدای بین خیر و خوشی ده ان شاء الله سیدات سوند مثلا کی son بخور sondayla kalbe kefareti çiye o Peki sonda son- nane hesap çine seyda Yani son Kurtas tabii tabii. insan per sondan o son değil leğu hene. yani bir camiye seyda Yani Dibe ne son haber son? Mesela Ya, Beytullah ne haber keska son? mala kalıp Bir o seri peygamber ne haber son? Bir seri Şeyh. babete, bir seri şeyh, bir seri korite var ne son? Böyle. Kucu ta'zim be hatta bir günahkardı be. Böyle. Lakin şu ne keve günah mesela tabii son korna bu Xuda vallahi billahi teala ya bu vasf ki vasf Xuda hatta bu Kur'an khondani ji Kur'an vasf Xuda eviyat be son. Ku bivan sonda son ki bu xo sonda xu bişkine bcineyne kefare değil Kur'an-ı Kerim'de sabite gerek kefare bide. Kefare ya ve koleki azad bike ya ve deh fakira yemeki hişk ziyab devan حبوبات مثلا گرم و برنج و مثلا ساvar o tişi piram devan yacı evi deh merva bir cilb ke. Mesela atlet gibi devan, gömlek gibi devan, çaket gibi devan. Hatta fakir ve her deh fakire her iki cot ki gore gibi devan ve gerek libas yara bey gotin. Ev kaferde son diye. Kıvan her setista bana hayır ki bikep keyf akıya. Lakin van her setistan karbe ke evi sero روجی بگیره وی شاخه کفارتی Kefareti son sonra roji bir son ev bir navi خدا o evsafi Xuda evsafi خدا ne sizden telefon kime müsaade ve sen bugün cara kidi jivane kerem ke khairatın Wan Selamun Aleyküm. aleyküm selam Hocam şahım nemli khir. بخير سلامتی inşallah kerem ki Beşte razı Hocam Suri kemim ve civaha bu. Bele Aslında şimdi mesela millet meyi durumu gel hoş. Mesela abdi, aydati, kurbanlık ibaladı ki mesela da akraba kayım gerçekten durumu hoş. Mesela ne baş ne? Mesela sürekli akrabalığı takip etken durumu gel hoş. Kurbanlık ibaladı diken ne da garibana. Bırak koy çiğ mesela. Kâme seda persin inşallah Beşte razı Emaneti Xuda bin xeyri xoşiydi Telefon kime edinacı amadeye Diyarbakır kerem ke khayr hatın Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hocam müsaitseniz bir soru sormak Buyurun. istemiştim. Hocam şimdi zor durumda kalarak ev almak için krediye başvurduk. Evet Hocamızın bu konuda Yani para çektin Diyorum ki- o parayla ev aldın öyle mi oldu? evet yani aynen. Tamam Gerçekten hani durum olmadı. Hani eşten dosttan, akrabadan istedik. Bir türlü yol çıkmadı. Biliyorum hani İslam'da, Kur'an'da da yeri yok. Kredinin, faizin. Soralım bakalım Seda'ya soralım bunun tevbesi nedir? Pişmanlığını da yaşıyoruz ama Soralım Seda'ya inşallah inşallah. Allah'a emanet. Seda persi mezhebi hatbun degu ayeki degu sahaba de nabena çma şartçıye. Hikmeti çiye o tabi tedi malum ehl-i vel cemaati debej harban nekim bas. Diyor valide debeka. ana sahabeci beşer bunu Böyle. yani bu anacı nefsu şeytani heviye diker tamamıyla teslimi emri Xuda ve peygamber kirne mesela bahsa Hazreti Ayşe kir Hazreti Ayşe vakti ku münafıka li iftira kir gotun haşa nispeta zinay be Hazreti Ayşe dadan hatta peygamber çıl roja bu yani ku tabi vahiy nazil ne bu ashabiya müşavere kir es çavabkım tabi Hazreti Ali müşavere kir en yakını Hazreti Peygamber Hazreti Ali bu Goya rasa maştara jintin yani sabun ki ashabiyeci vek baver kir kutski Belal bu. Evet. Goya rasa maştara qijintin ve berde. Hazreti Ayşe teri bütün ittifaka ve ümmeti Şia. O qaz Hazreti Ayşe azid ken bir ittifaka vancuk Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe hiskir o hicravi de vefat kir o seri Peygamber serrani ve vefat kiriye. İca Hazreti Ayşe bu mesele
كيش حضرت علي باري جرام بو. عاجزي كرو يا تبي مثلا جمالي تشيبو مثلا حرب جمالي دريجة بربع سنوات مثلا بحربية صعبة يعني تابي حزتي طلحة وحزتي زبير حزتي علي وان كر هالكر والي جيكي إجا هنكا احتراز حزتي علي كر قولا دوستي حزتي زبير كرمت طيبو حزتي العلي دوستي وقو دوستي خو أقرباء خد كجيا حزتي علي دولا بر حساس بو وان والدتي دي صعبت يا قلبي وان زينكي عاجز بو والحاصل الجمال ده مثلا دريجة دي حرب تشيبو حتى حزتي زبير بخش حزتي پیغمبر حزتي علي حزتي زبير رادبي يا زبير نايب بيراته از تجار كم تشون حزور پیغمبر عليه السلام المنهير بسات تبسم كر واشترى جوج يا زبير ولا تجار القارسي حزتي علي راي بتبرا حرب كي لكن تي سر خطا بي حزتي علي زبير جبهه دابي سوري خدابيجه دبيا إمام علي والله إن أو حديث حطانا ناتيا بيرام أنا تقول هي هات بيرام شوري خداويجة دشة مثلا جيكي دزميز قولوه دشكا ويش حربي بزفرة يكي فان طرفدار حزتي علي جوازوان خوارجة تي حزتي زبير سلميجي شريفينا شوري تينا بيخمبري خدا حتى مزجينا جهنمير دي دبي والله إن بيخمبري قلت يا المزجينا جهنمير بدن قاتلي حزتي زبير جرب صاد بقى وتبش خوارجة باشي قارسي علي حزتي علي حرب حتى حزتي علي وان تبات كوجه يعني اما مساله يعني تقدير خدا بيه ملك بكرتازي قال الصحابه معصوم بونه شو الصحابه شخنا معصوم اي دياجي مثلا تبي بيتشي يهوديه هبيه مثلا حرب جبل ده هاتنا سر صحيح وكبكن هنكي يهوديه جبل ده بي خبر هر طرفاجي لهنك اقصنا والشر هابنس بيه شواد اولي اسلام بني خدا عز وجل حق يهوديه به ويفسدون في الارض ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين يعني دائم يهودي السرية أرى فساد وإفساد يتكن خداج مفسدة حزناك دز حرب الصحابية دا بيتشا يهودية هبيا وأنا جبت الدنيا دا لك حرب كشيء بيتشان دا هبيا وبهاشي مثلا تبي حزتي عائشة أسير تيجرتن وكا حزتي علي تشرح بصحابي ده بيركا بيخمبرة چوال دنیا پیغمبر لآخرتش پیرکاویه و ببن بعزت و بشرف و بحرمت تین مدینه. إذا حضرت عائشة چقدر كد بیراوی دگیریه دگو مثلا منو حضرت علی وقت مثلا باب دی و اولاده. چون خدا قرآن کریم داده به امهات و زوجات و امهاتیم پیرک پیغمبر دیا مناه از دیوان مثلا منو علی وقت مثلا دی و اولاده اوکامت دایم دگیریه و توبه استغفار کردن. سیدا کرتاسیم سر وقت هم بس. يعني فان مثلا قال مثلا صحابيك مر هرب بيدا شيطان تساو كنا والشيعة يقصن بر تسا زيدا كنا وتبجي افراد وتفريط يعني وانا هب عفو كرياني. بله شكل ما نكت يعني. اوكي قال شو عفو بكتش مرة. يعني سيدا قلت لك هرسون دريد به زماني ما نكتي يا شوري ما نكتي. حزدي عمر بن عبد العزيز دبي. زيد برسن دبي خوي تعالى الزمان شوري ما بخوينا وان. قريجي نكره مسماني خذ بعصا ناكل حرب الصحابة ما كن قالوا قيل بهشتين أهم قاتلوهم قتل يعني سيداي مال خلي سيرت هذا بيجز حرب مع الصحابة قالوا قيل ناكل هم إيه قاتلهم مقتول جنتين يعني هم يوسا أميد كان أصحابي بيخمر يعني تفكر حديث عند حقي وانا أهل جنتين يعني سيدا مسعود بدي أحب تلفوني معنا ما بقرن أو كم جا آغريه كلامكم بخير هاتن کرم دار بن خیلی خودی رو اجمعین خودش راضی به سلام حرمت من هي جوارا و جواني کو شرع محمد ببع حاكم بجاني خود مال خود خبتن جوارا سلام من هيا عليكم السلام ملا انور ملا محمد امي جو حد قد عم حسكن سوال من قندي ما مازنه 4 جامعه تيرانه 4 جامعه آها کی جان دبی پیشی جمعی که خیر جویراتی موساس حکیه اجا امیج ملا انور برا جواب بده کانی خیرا جمعیش کیراد که نفوسا گون چوایه لبی مگون نفوسا گون چوایه نفوسا گون یعنی بلده يعني بلده نفوس 4000 و 1000 وی آری داره تیرا هر دو جامعه هر 4 جامعه که یعنی ترى هر 4 جامعه تام نوكه بله
yani her çar cami hemen mezun ta ona yeke. بله بله Hatta bir yek zal mezune du cami se cami tiyacı bin nehir evana. Selam hürmet zuboy ve hatırı var. سرچاوا بید خیلی خوشی ده انشالله جمردین کرم که ام خیراتن مرحبا مرحبا اهلا مدو حب الخك ريتيش خالي سيدا غلب تبرس ياينا تالا وانا قد ياي ما هو ايديا قرباني شكرا چند مهینه چند مهینه ولا ما هيوان ام نزل اما دولا حشمه هيوان النهمهين حیش نه حیا ایدی نابن ده مهی یا دوزه مهی نا ولا ناگیجه کام سیدا پرسن انشالله وسوالك ميدن جاي خالي کا کرم که تستخو قدامين كي كان يسي يشي متفصل خالي سيدا کام وای سیدا پرسن انشالله حتى كم دكمناكم نافاخو يا اهلتي درناكم خالي سيدا سنافا الیتی عليا اخیتلی ناشولی ولا تشغلهم شيء عزيز ولا تشغلهم شغلی کام سیدا عابك بقى خالد سيداش مرضى عابك کام سیدا من جبو الیتی تبغي مشتر دعا بکن انشالله و تماشاوانی مش دعا بکن جبو سنافا پیشمه تقدر بشکی هذه امانات خدي بين خير وخشيده سيدا برسك دناجي اوجي دوره جبو دوره عزي محمد صلى الله عليه وسلم برسين دبي قالوا جاريه هبونه كوله هبونه تنبونه چه مسئله انا کی ev cariye kole meselesi İslam'ı natiye. بريا اسلامي Beri İslam'ı cehalet natiye. Mesela vakti ki van kabile müşrikacı. Ki mağlup ra pire ki van tkirin cariye ve sabiye van tkirin kola miraj ya kuştun ya İsrail mağlup ya van tkirin kola. Vakti ki İslam had peygamberi mahad ev mesele cehalet ile devam kir. Vanu ashabiye cik be havra harp kirin. Kuvan Müslümana esir bekirda sabiye Müslümana tkirin kola قیزه وان کن جاریه پیره که وان کن جاریه ای مسلمان بکن جاریه مسلمان جه ایوان بکن افندی بکن آقا چه ند وجبو خاطر قارشت خواه اون ای ما بکن جاریه پیره که ما و میری مجی بکن کوله امی جه بکن جاریه و کوله لیکن اسلامه تشویق آزادیه کرد یکی son کی بخو اوی کوله کی آزاد که یکی انسان کی بجای کوله کی آزاد که یکی مثلا زیاره بکه اوی کوله کی آزاد که یکی son بخو اوی کفاره زکات مالفت yani mesela çıka günah gibi hatta peygamberi medbe yeki ki mesela her pisahel mecid dehcar be la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve'l hamdu ve ala kulli şeyin kadir havê ku çar heb kola ji zuriyeta Hazreti İsmail azad bike. Yani van ibadete en pir bi xêr jî Peygamberê me digot havê kola azad bike xwe xêreyî teşviqa serviyat kir. Teşviqa kir ser kola û azad kirinê heta pirî eshabî hebu mesela Hazreti Ebu Bekir çiqa azad dike. Peygamberê me ji xwe Hazreti Ayşe mesela Hazreti Zeyd jê re hediye kir kola bû hemen wî azad kir. Piri ashabiye en xêrê mezine ew kola azad kir. Zaten ne mesele ki deste imam de yani mezine devleti. Kare kişacı azad kir kare esir. Yani vakta harbê da nûk bigire kare hiç wana ke karar aviye. Teva hurb go. Bu zaman duguhere yani. Lakin mesela tabii kola ku hebu ne hev kirine. Pajî hev kirine kola ilk mesela nesil devam kiriye. Lakin hatta 1956 ولا ya 46'da bütün dünyayı kafire gudeme kola rakın İslami işgul edger ya. Rakın ana koleti nema. Lakin İslam'da koleti cariyeti ne İslam'da şirkiyat ki o İslam'e rakır ya sel teşvik. Rakır en son yani hayır ki mazlum ki ve kola ki yazar ki cariyet ki. Du vakti harbe de devlet yani çık kararı bir de evet. Devlet kararı mesela hiç ve ne ki devlet İslami. On tabi azad. Ya fidye bistine. Fidye bistine böyle ya da karşı esiri Müslüman da hebben. Buna esirime ben yani, mi cive verdi? Mutlaka insan harbada esir verir. Esirdi bun yani zberiye anacı var ya. Anacı Müslüman yani hatta mesela Peygamberim Aleyhisselam diyor ki silek koleke kole bilese evi azad. Yeki çicilil xudke çxorni xo evi bir de kole xuzi. Koletiye disri İslam'da ce ağatiye ana ko mesela ev kafir u müşrik devleti müstakbir insani Müslümana ve idini جوی کولتی yani bu Kurdistan hem İslami hakkıvan kısya bine garanti
Hem jî bu azadkirina wan jî sürekli teşvik kiriye. Teşvik O kiriye. en mühim jî devletê karar bide. Devleta İslam bide. Devleti kararı bir de mesela harp kida milli kola nagir. Yani insan nagir kola. Ne mecburiye. Ne mecburi ama minnet luan qancib kin wan azad kan mala. Ya cem fidye cevap. Memleketi yok. Sidem müsaade ve dehab telefonum. Hena muacı bigirin. Diyarbakır kerem ke khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eyvallah bxir ben. Bxirsin Ahmet. Pırski mehebu seyda gelek carabi pırsa gel çiğdi gotinci fakat jibo tişki vesile ki hadis amgaz bipırsan. Bale. Jibona veli meca zuhri ahiri seyda ki emekli hey Khadija razı ben ki zaten Zuhri ahir en pırser sekinin. Evet seyda vaya ya mesela merik dugot هناكن دقود بلي ويا مثلا دقود جمرة قيناخي بيني شما هناكن دقود لازم اقراهم بكن اخرات الرب العالمي ويا ببرتا جوا اقراهم بكن كان مثلا برسن ان شاء الله قالوا يعني كيجا نكن ويا يا ذا اشتمري نكد ظهرنا فلان بو ما تاخوندي عربي نعم عربي نخوندي تكتب نخوندي اي باش كان مثلا برسن ان شاء الله اهلا وسهلا بين خير وخوشيدي Jur Fay kerem ki khairatın raha. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar buyurun. Hocam ben bir şeyi soracağım. Şimdi ben Urfa'dayım. Şimdi Urfa'nın bir camisi bu bizim İranlılar çok geliyor. İran. Evet. Onlar bazen vakti namaz kılıyor. Yani biz de o camiye gidiyor. Onlara tabi olabilir miyiz acaba? Onlara tabi olmak için. Evet hocam. Tamam soralım Seda inşallah. Var mı başka sorunuz? Yokmuş. Seda kurban melek şahit ki tabi kurban nade fakira fakiri derud vara خود ده اقربای خوی کاریوان باشه حالیوان باشه. ده بگل اصول قربان چی؟ Ana kurban tabi yani en mana kurbanı mana mazlum ki ida kurban da çad ida Ramazan'da mesela fıtırtı dayınız bu kalbi fakire bir hoş kirin. O da idar kurban da ji kurban teşercekin ekser bu hatırı kalbi fakire bir hoş kirin. Lakin bedin zengin ve fakire tabi kurbana sünnet caize ama nezir ve ilahi bedin fakire. Bu bezve hayvan dedim kurban bu nezir. Bu nezir. Lazım gani fakire kadar. Fakire ya khud mesela bicezi abi hayvan ne bice nezirci. Ama bize şerefim de Kur'an Nebi ve hayvan kurbanı dibe nezl ve hakî fakire. Böyle. Jiberiya ve yani kurban yani ica tabi insan kalbi zengine hoşbe bir şey be. Mesela insan ki kurban ki sünnet şercep ke sünnet ve pay ki sebe yek şura ne kadar ciran fakir bin zengin bin yek hususen bir de fakire. En kanç eve yani. Böyle. İca tabi hinkene kusur bilme merve xuye zengin gerine memleketi mebxu nevsane. Ekser insan tabi de kudun akrabayı xuye zengin lakin ekser de fakir yani. Böyle. Millet bu sayede. Böyle Sedat dedi ki izleyicimiz ben kredi çektim ev aldım. Evet. Yani benim kalbim de rahat değil pişman da olmuşum. Evet. Acaba ne yapmalıyım? Valla şimdi kredi çekmek yani ev tabi insan hayatıyla ilgili bir şeydir. Yani insan ev alıyorsa Allah-u Teala diyor yemhakullahu riba ve yurbi sadakat. Allah-u Teala faizli şeyleri imha eder. Hatta mesela alimler diyorlar eğer insan araba alsa, ev alsa, neyi alsa krediyle yani faizle o bereketsiz olur. Dolayısıyla adam çokça tövbe etsin. Çünkü halal yollar var yani bir evi gidip bankada mesela banka onu alsın. Peşini alın o borçla beraber karını üzerine atır. Aynı yani bu halal yolları varken insan haram şeylere kusan faizi Allah-u Teala faizi için ilanı harp etmiş. Yani o şeylere tevessül etmemek en iyisidir. Madem adam yapmış o şimdi mesela Müslümanlar kalbine tövbe etsin, istiğfar etsin, sadaka versin. Yani eline ne geliyorsa fazla namaz sünnet kılsın. İnşallah Allah-u Teala affeder. Böyle. Seyyid müsaade ve telefon kime hiç Diyarbakır kerem ki khairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Ez Diyarbakır'da geldim. Böyle. Ez nehoşum. Birisiyle tecimara dağıp ki. O da şifa hayır da inşallah. inşallah. şifa etmişsin inşallah. Ez kemoterapi dilim. İza gavuk tüm tedaviyetim. Haftaki ez ciki cemili desti hunkam mübave. Ceylan ki vecanının. Yam bu mesela ez desmej digil meja xo nivro asr u maghrib ashad kam selam kim nikarim ku orun ishti. Bale. Kam isteda persen inşallah. Bale.
خدا شفا خیر بده تماشاوانه مزی انشالله جوار دعا بکن اون سلامتی انشالله شفا خوب بگی انشالله اهلا و خدا سهلا şifa versin inşallah. جی عثمانیه کرم که خیراتن Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar hocam. aleyküm selam hayırlı akşamlar buyurun. Sorum şudur hocam, hocamız da selamlarımı söyleyin. Yani ben mesela geçenlerde şöyle bir şey düşündüm. Mesela Allah-u Teala meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde melekler Allah'a itiraz, yani hatta itiraz değil de yani yeryüzünde ifsat edecek, kan dökecek bir insanı mı yaratacaksın diye bir karşılık verdiklerinde melekler orada günahkar mı oldular? Yani nasıl bir aynı soruyu ben de kendi kendime sordum. O gün mesela dedim ki ya Rabbi senin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Bu ihtiyacın yani bize hiçbir ihtiyacın olmadığı halde yani bizi neden yani neden bu yani bizi yeryüzüne böyle Gönderdin, yarattın. Kötü işler yapmak. Bir soralım size bakalım. Acaba bu soruyu kendi yani Sormak nasıldır? nasıl evet yani? Soralım size inşallah. Günahkar mı oldular? Ve biz vurduğumuzda nasıl bir oluyor yani? Bir soralım size inşallah cevabını alırız. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet inşallah. Seyda gol günde mi çay hep camiye ne? Bəli. O iyice tabi dinav günde mücadele heye Seyda. Demek ki tekbire avul bin el mecavi sahiha sah khira hutbe ev digre. Bəli. Camiye dina tedi khira van nagre khira hutbe. Belki farz teji. Çavay. Ana bilmece cüm'i zamanı peygamber Seyda o zühre ahirci babi serviya. zamanı peygamber da bilmece cüm'i bteni nivru tnev. Bəli. Zamanı hilafada Hazreti Ebu Bekir da, Ömer da, Osman da, Ali da disa bilmece cüm'i bteni hebu ya nivru pisi tnev. Tabi'ina disa olsa zamanı ki evi İmam-ı Müstehedatın. Evvel İmam-ı Hanifi, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed ve Hanbel tabi İmam Par. Vanacı kesi tır rivayet gitine ki zahre ahir ya mezhebi Hanifi de gülme hata şazlar ki hata mezhebi İmam-ı Şafii de meca cüm'i meca nivro iadet kin tişteki avat nebi. Pisti 300 sal pisti peygamberi medve en qence qarni zamanımla idi diye İsiya evan her şey qence peygamberi medve en qence qarnaneci لميجا نيرو بستي جمعي نكرنا ظهري آخر بستي جمعي نكرنا لميجا جمعي تنكرنا إذا أنا بستي سيصل بستي بيغمبر هنكي عالم رابون عالم كنا إمام شافعي حنيفي حنبلي مالكي وأنا عالم مظني من قوتن ولا بيغمبر الجيكي جمعة كردي ما أنا متشن جهاد كل جمعة بطالة كي عولي بك سعيد ني بطالة يا ما أنا ديار بكر لديار بكر ممكن كل جيكي المجا جمعي بكر بتون إنسان لو يطوب بن وخدا عز وجل القرآن الكريم ده ما جعل عليكم في الدين من حرج خدا الدين الإسلام ده حرج سقنتين ده سروة إجبي حرج مصدر هي أنا قلت كي بزين قلت كي برمزي إلى تورم كابن جامي كي كنا ببني وهبة سحيلي عالمي عصرية فقيه عصرية كتابك شكل سرية أرضي مثلا بعصا فقه ده الفقه الإسلامي وأدلته جوي كتاب مصدر وجامعة الكتاب تنا ومذهبي İmam Şafii'ye mensube mensube İmam Şafii'ye de tarihin ki alim de ko eğer ihtiyacı mesela İmam Nevi bütün alim jüri ihtiyacı da mesela çen cevabı tişkin abi o gere tep tijabın ev de be ko ihtiyacı hebe o tişen ne binci durbun hebe evci haraca sıkıntıya Paris hevdur milavi tep ve camiye mesela belki insan hem nakhoş yahud mesela jef hisnakin وأنا يقوغوا يا شباب من الكارد كان قلت لك كارد لا لازم أوري يعني تشكي وصاد ديني إسلام ده يعني خدا عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر خد على إرادة قولا الغي جوارات كيا عسر مشقة وزعمتي ناكب ولو قند كي معظم بجامي جهب دور بالعجبي جامي هرا وجامي إيه ومحلي هرا ويدرجوا مشقة وزعمت به وهبه سحيلي ببرقة جامي تشنبي صراناك وهبه سحيلي عالمة وصانايا وشافعية اسبيج باورهم ولا إنسان بي باور ولا قناعته ود بشيء كسيدا وند بين زوري آخر قناعته من الناس زهري آخر أنا مذهبي إمام حنيفي لكن الناس شازدار كعتاد بن كا إمام حنيفي ساقوتيه كا إمام محمد كا إمام يوسف دت إمام كيف سنة قوتيه وتري أنا بياد بي قوتيه كا دليل كي وهي كل المجاني بنايكر
Delil ku tişki ku mesela merbeje vay heye gel delil hebe. Khoda gote ve akim salada ve delil ama khoda gote ilmeyiz bin. Mesela rojib bin hacib bin delil hebe. Lakin kul meca nivro pişti cem'e bin ka delil ki heye. Belki. Etine ilmeyiz ki ilmeyiz. Belki de mesela pırlay haber. Yani ilmeyiz rukun ki rukun dini İslamiye o mesela direk dini İslamiye. Merkez beri ikhbal ilmeyiz ki zede. Belki. Lemeja nivro pişti cum'etine o sünneti zuhri اللي مثلا اعتراضك ما لا برنا ويجي بيجي حيران ما الله خلي جوان ذلك نخلي خوش توب كرنا هناك اول هابد نيرن تبيد مثلا هناك نخلي خوش توب كرنا حيران نخل نزل آياتنا انا مثلا عالم ki سلوبيه ve kitabı tebdili her tarafa zikir kiriyor. Lakin delile koy. Peygamber, ashabiya ve imam-ı mezhebe teşkitini. Bale. Evet. Evet, hazır size bir mesele halna be. Evet. İşte hayra kana kes qali eko dükkan eko nakin idni ana mesela cana ecib khul camiye tari kasram da khır camiye derket. Teşki hoş nine. Roja cemiye en afdali roje salih. Mesela onu bir hutbe nirojina kır millet hemen der. Yani limenakin mesela nadiş sünnete bükün dua bükün en mesela duayı makbul pişilmeyece. En الميجا مقبول جي الميجا جمعية. يعني كي سنة يمكن كي دعاء يمكن دسيم لما خر دي مش عادة تيجي. بر إنسان كنت الميجا جمعية بو عادتيتين. ها خلوا فلان كلمة الميجرينا كذا اعتراضنا لكن الميجا جمعية كذا يعني خلينا مسمى الميجا جمعية. أي بس إذا نك. ما قلت الميجرينا كي جمعية بتاني بقي قيمته. سيد دعم تماشى من هنا مساعدة بمن بقرن. جبين قولة كلام كم خيراتن. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Bu katılım bankalarında bu kur korumalıya para yatırmak caiz mi değil mi? Soralım Seyda inşallah. Var mı başka sorunuz? Yok, sağ olun. Allah'a emanet. Hadi. Batmane kerem kemam khairatın. Allah خدش راضي والسلام عليكم. علينا وعليكم السلام. ايه برا بخير. بخير سلامتي. بس كما السيدة هبو مگو ام بانیوی دمری ام سرخانی دین واضح آوه باغلامی شونه که بکم جبو گوره نوا خانی بگرا دوی da sakınca که dinen acaba? Yani onu depoya demir çekin. Ame depoya demir azı çekim dey mesarxani dey mesarxani avayna ke bağlamış honduru bkım jbو ber tave germ bkım. Kam Seyda persi inşallah. Tamam. Ama te khode bin khayr khoshide. سيدا جو برخك شندي حياة عيدا قربان في حفت حيسمهي. ده بيقولوا ممكن قربان ده بيانا. أنا بري مذهب هذا حتى عالمي منسوي مذهب من شافعي كش اسمه قديابه وباري جربه. مثلا تويب كنا بين أي صالح هم وكان خوني بكدبه. أما قرنا به. هورك ما بين. هورك بينابه يعني. سو كارم هبناي. ولا كاري خدا عز وجل ادعوني استجيب لكم. بله. جماعة دعاء بكم دعاء قبول بكم. ومثلا برجع حسبنا الله ونعم الوكيل بيجي. برا رجع بينج تزبيه حسبنا الله ونعم الوكيل. خدا كافيه منا وان قنجي وكيلا خدا اعتبار قبل سر خدا وقت پیغمبر من بتوني مشركي مكي. بتون مثلا خريستياني نجاني بتون يهودي مدينه ومنافقي مدينه سرسوی اصحابی وی هاتن هب گفتم تبا yok بکن پیغمبر گو حسبنا الله و نعم الوکیل خدا با kim سدیان سروان کرد تبلا بود حضرت ابراهیم آبت آگری نمرود آبت آگری لهوا گو حسبنا الله و نعم الوکیل خدا تعالی آوی کر آگری کر آب برا اوجی پر دعاش خدا بک خدا کافیه من قنج وکیلا خدا inşallah خدا işiyle. Size go hani bu yurt dışından diyelim İran'dan veyahut başka yerden öyle yol üstünde geçenler var misafirler. Yani Şii mezheptir. Aslında sorduğu odur. Yani diyor bir Şii bir imama tabi olunabilir mi? Yani şimdi bu Şiilerin 27 tane çeşitleri var. Evet. Bazılar yani zaten en iyi olanları muhacir insanlara küfür ediyorlar. Muhacir insanlar Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de belki 100 defa yani onları medh ediyor. Yani muhacir insanın medh ettiği kadar Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç kimseyi medh etmemiştir. Onlara daim bu muhacir insanlara küfür ediyorlar. Şimdi onunla beraber biz kafirdir demiyoruz. Müslüman. Ama mesela bazılar
Ali ilahdır nauzu billah. O gıllatları var mı? Hatta Hazreti Ali mesela bazıları ateşe atmış, öldürmüş. Hazreti Ali öyle söylemişler. Hatta Hazreti Ali onları ateşe atarken şimdi biz kesin bilirsen ilahsın çünkü ancak Allah insanları ateşle yakar. Yani öyle ifrat ederler. O dalalette olanlar yani var. Allah muhafaza etsin. Eğer mesela öyle bir aşrilik şeyleri olmasa tabi olabilirler. Yani. Tanımak lazım. Evet. Size o ederim tedaviye kanser edibinem. Kemoterapi. Çünkü kemoterapi belki de qasi hafta ki dikam desti cemdi yıkam. Ava cemdi yıkam. Demek ki az kanun mecek hasar hafbekim. Ya desmece çabuk. Yani desmece eğer mesela imkana kud abi desmece getirene bir teyemmüm bigire. Lakin teyemmüm bigireci gerevan mecek kazab ki. Diyor nivru asre karı serheb ki o mağrib şey bir desmece ki. Desmece ki böyle nivru koy asre xob ki. Nivru asre ki o mağrib ki ne bigire mağrib işe ayrı desmece. Karı serheb. Varık dibe. Hadi şifa icra bir Amin. سه تماشاvan ki hazır emmi begirin Hakkari kelamkum khairatın. Selam aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Seydat şo nasılsın? Hamd Xuda Xuda jo razı be. Muji başın. Baş elhamdülillah. razı bitim. Bele kelam. Bele. Ev der hakkı maden ev madeni bunda testebitim. Yani düğü madeni de yani çeçinko bit kurun bit ev madeni bin ardi. در حق دي معدني دا جور إسلامي تاني يعني مثلا ديانت الجندي معدن دركت يا دولة دا أشتي بتاتي إزاديو ما الجندي ما دي داري حقنا كي تخارنا ما يتخارن أساس كان سيدارة ده عرضي ودرت كيف نوع عرضي جندي وده بل يعني عرضي جندي ما بل كامل سيدا برسن إن شاء الله الفرنات سرچاوا بين خير خوشيده الجولامه گیری سلافتك تماشاvan ki meydana hazıre ji Urfa'ya rahayı kelam ki khairatın. Selam aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Hocam bana savaş soruya ki görtüm. Bele kelam ki. Hocam ab kaybet dedi merabbi insana kaybet wanbeke gulaye ijar meraj karşı avici bile bedile. مرج وين بدي يعني خطاوي إذا مرج خد تاني رجي بدي طيبة نعم طيبة تقتني بي يعني خد تاني را تبتني بي كاتش ما تبي يجي خد تاني بيجي يعني بدي زعل من الشيء اللي هو بدي مزي ما بدي ما بريا الواكري في حكي كامل إذا برسك غريب وكامل إذا برسك إن شاء الله تمام هذا ما خدي بين خير وخشيدة إن شاء الله. Seda izleyicimiz Türkçe sormuş dedi ki yani Allah Celle Celaluhu melekleri yaratırken işte Allah'a bir nevi sormuşlar. O diyor itiraz ama ona sormuşlar. İşte kan dökeceksen birilerini mi yaratıyorsun diye. Evet. Diyor hani bu soruda bir sıkıntı var mı yok mu? Bir. İki. Mesela diyor ben de kafamdan geçmiş demişim ki ya Rabbi yani sen bize ihtiyacın yok. Sen bizi niye yarattın? Bu soruda da sıkıntı var mı yok mu? Şimdi mesela meleklerin meselesi tabii Allah-u Teala önce cinleri yaratıyor insanlardan önce. Evet. Bu cinler birbirini öldürüyor. Yani yerde, toprak üzerinde yaşayanlar bu sertlik ahlaki onlarda vardır. Cinler hatta isyankarlık edince birbirini öldürmüşse Allah-u Teala yok etmiş. Onları dağlara sürgün etmiş. Sonra Allah-u Teala mesela ben insanları yaratırım. Şimdi melekler ya Rabbi biz sana ibadet diyoruz. Gece gündüz bir evet, günah yapmıyoruz. Yok. Yani kendine sen ihtiyaç yoktur. Sen insanları yaratsan Allah-u Teala bir nevi itiraz olmuş. Allah-u Teala gazaba geliyor. Melekler Beytül Ma'mur'un etrafından gidiyorlar. Tövbe ediyorlar. Beytül Ma'mur'u tavaf ediyorlar. Hatta Peygamber diyor bir insan bir sefer Beytül Ma'mur'u tavaf ederse yani bir melek kıyamete kadar bir daha onun sarısı gelmez. O kadar melekler çokturlar. İşte Allah-u Teala yani onları affetti. Yani siz bir nevi itiraz edin, Allah-u Teala affeder. Şimdi Allah-u Teala emrediyor meleklere yeryüzünde de bu Beytullah olduğu yerde bana bir ev kurun ki kullarım eğer şey etseler, günahları yapsalar, gelip tavaf etseler, tövbe etseler, benden rica etseler ben onları da affedeyim. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam yani bu soruyu Allah'a sormak sıkıntılıdır. Sıkıntılıdır yani şimdi bir nevi itirazdır. İtirazdır. Allah-u Teala faale mutlaktır. Yani kadiri alel itlaktır. Sorgulanamaz. Yani Allah-u Teala la yus'elu amma yef'alu ve mis'elun.
Allah-u Teala ne yapsa kimse ondan sen Hesap niye böyle sormaz. yapsın diyemez ama insanlar sorulurlar. Evet. Böyle. Seda bu soru da sanki Türkçeydi. Evet. Dedi ki kur kurumalı mevduatta para yatırmak, kur kurumalı hesaba. Evet. Para yatırmak nasıldır? Şimdi onu silerim. Ben önceki sorudan bu da vardı. Yani Allah-u Teala'nın bize ihtiyacı ne vardı? Allah-u Teala medhi seviyor. Kim çok Allah-u Teala mesela zikrederse medhdir. Bütün Allah'ın ibadeti insanlar tarafından ibadet ediyor. Allah-u Teala medh ediyor. Allah-u Teala medhden mesela zevk alıyor. Bir de ve ma ahlaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allah-u Teala insanları, cinleri yaratmamış. İlla ki Allah-u Teala ibadet etsinler. Bir de Allah-u Teala kerimdir. Kerim yani cömerttir. Yani insanı istemeden önce Allah-u Teala iyilik yapıyor. İnsanları yaratıp da onlara iyilik yapan, nimet yapmak ama imtihan ediyor. Kim isyankarlık ediyor ki Allah'ın kahardır. Nasıl mesela Rahman Rahim'dir. Allah-u Teala kahardır, cebbardır yani. Azabını da mesela düşmanlarına yapar. Neresi? İkinci sorusu ya. Evet, bu kur meselesi insan eğer bu faizli bankalara paralarını yatırmasa, bu katılımlara yatırsa çünkü orada halaldir. Yani mesela şey olarak, ticari olarak yatırıyor. Eğer devlet mesela o farkı, bu doların farkı verse, üçüncü şahıs tarafından vermek caizdir alimler Yani diyor. Dünya Alimler Birliği de bu konuda bir fetva yayınladı. Alimler Birliği hatta mesela İbn Abidin diyor bir adama dese sen bu adamla ticaret yap ya bu yolda git eğer sen ne zarar gördün ise Bana ben aittir. vereceğim vermesi lazım eğer zarar görsün. Böyle. Burada da devlet diyor mesela paralarını mesela dolara çevirmeyin. Çünkü mesela devlet zarar ediyor, millet zarar ediyor. O fark neyse ne kadar zarar etseniz ben veririm. Böyle. Selam sada bir de hep temaşavane me hazırın ama önce bigirin. Juvane kerem ke umkhairatın. Juvane وان حاضره تماشا کی میدنا شرنخي حاضره كلام كم خيراتن شرنخ السلام عليكم علينا وعليكم السلام کنچانم باش نسیم همش خدا جو راضی به ان شاء الله سیده خدا کی پرتکام هبی بله daha doğrusu Fernando Baba var bizim nakaba Maghreb ya aşağı. Çıkar saatte boz ve tamam mecbur keseydi. كامل سيدا برس ان شاء الله Allah khairat. Bu baba mecbur ben gura khatir bizi deme peygamber men gura ver bezayip fatih da kamış aşara ama nu bank dedi kamış ki. çıkar baz ve Mesela bir nakaba Maghreb ve aşağıda saat ki biz de ساعات biz de baş dibece كامل سيدا برس ان شاء الله بله سيدي إذا قاموا مثلا مالي جزيرة بانك نادا أو مجدك belki mele jiri derek bağın ki كامل سيدا برس ان شاء الله أسم درت اما هذا خدي بين خير خوشي ده ان شاء الله ودي خوشي سيدا في برسيجا برس مهر نابري قلت سر خانيز ده بويا ويش تكمش دمر جو ava gelme جو روجي de ava gelme de zirayı heyna Zararı bütün yalnız ev demir eğer pas tutan yani paslı ve zengari bigre o tav ziyade tesir edip ki o pas serke ve zarar bir de insan İmam Şafii mekruhe. Çünkü her bedenen insan da baras hastalıkın ki hastalığa çeker. Ama kuvan demiri paslanmazdır ya diyor bizim. O bezranak ya mesela şişe be cam be mesela ki madde pasmazdır. Güzrane de insan. Zannede insan o evci mesela cik par germe. Tabii Türkiye'ci germe mesela cizire germe. Yani mesela eğer evyaş batmanı geliyor. Evki bakır da be. Hem mesela divançı bakır da batmancı par germe. Yani kuzeyde ev kirliği mesela yani en derece ve mezin mekruhe. Mekruhe. Böyle. Seyda go maden لقدام درت كذا عرديمه ده قالوا حقيمه هي نا أنا معدني بني عريك إنسان درخن مرحوان ده بكارن بالمعنى لكن مثلا كدولة درخة وإصرار ندى عرديوان بني عردي درخة وعرديوان دوسكة دولة كار درخة ونكارن يعني بالمعنى. بله. سيدا قو غيبت مرا تجمع كثير جنا بيجي خدتني بيجي بعصايا كيف كش خرتني راي. دبي قلنا يانا. أنا سر زمان ذكر بكت بقولنا خدا بالله يخطب بعضكم بعض. أما الدليل خد بيجي؟
دلی خدا به تشکینا به حتی مثلا غیبت بکه ای قارش غیبت داتی که صعب که گری اله هر یک به حلال بکه بله و یا جی مثلا صدقه مدقه صدقه مدقه اگر که سعی نکرده توبه بکه جا دعا بکه صدقات به عفو بکه سیدا گو ما بین ایوار و عیشای چقدر وقته گود باوین به ساعت و 20 دقیقه أنا مثلا الجوري زمانه داكش بهاويني زمان زفستاني وكفنينه پیغمبر ما بي اوكي قلت إذا غاب الشفق وقت الشفق أو عوركي غايب با إمام الشافعي با جمهوري حتى إمام محمد إمام يوسف قلت بي الشفق أو عوري الصور هندابه با إمام حنيفي بنا بشي عوري الصور سبيكاي كي عوري أو هندابه جبروي دا آراء دا 20 دقيقة فرق كه بين دبر إمام حنيفي مخالفي جمهوري چه یا tabii takvim tabi guri İmam-ı Hanifi'ne. Mesela havin aksan te neyci çakı helimişti. Dön niye şevi? Yani dereng ekutbe. Yoksa mesela o şefaka Ahmed saat ve 10 dakika hundadı. O da saat ve 20 dakika. Ya saat ve 20 falan ekutbe. Bale. سيدا مساعدة وبدس برسيس الرياضات صبياتنا تماشفان هنا بكدمان برسيبه ام برسا عود دات بيدكنا وبرجو داره هناك برسي معلوم ام ناقجني برسا يكام سيدا دبي يك هم فقير به وهم جي يتيم به هم ديايو هم باويتونه به لافتراء لي بيكرن كتشككيه غنيوي تشيه مد حقي يكي وري بخدي افتراء او تشيكلوامك أنا ظلم اليتيمة مال يتيمة خورن خدا 20 قرآن الكريم لي مالهم قاوي كآجريت خو ومثلا افتراء پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيساق داود ديار بيت الله الصحابة عادن دورة يتوبون پیغمبر گو ازوارا گناهی کبایر بیجم گو بیجه يا رسول الله و شرک بخدا سحر خورنا مال يتيمة ومثلا رواج حربه ومثلا گو افتراء پیغمبر گو افتراء وجه مبارک صور بو پریک مثلا پیغمبر سنرلنمیش بو پاراخوز دیواره بیت الله را کرد اصحابی دی پریک پیغمبر عاصو ما گوش خیره خدا منه پرسه پیغمبر علیه السلام مثلا بسکنیه او صا گناه افتراء معصیه یعنی یکی افتراء خصوصا انسان کی معصوم مثلا خصوصا عفوش نتونست حتی خودی عفوی حتی خودی عفو نکه لیس عفو بکه جزای کو خدا جی حق انسانه خدا جی هر سیدا گو دبی بیدک تکم جذبه چه وای جازه نه جازه أنا جذبة بحمدي لكن هنكي إنسان مقصود جذبة داتين حتى بكبه جذبة يا ناكبه جذبة يجي بخوخ الرزينة أبيا قناه حرام يعني مثلا أصحابية حضرت جعفر جاري كتير جذبة أو قص خدا يحس كنا أو قص بيغمبري خدا يحس كنا صار جذبة بقيت زعيد كان جذبة لكن إنسان يكون عقيدة يباري ضعيفة تشكي باري أبدي هم تري كجذبة يعني دبي إنسان كي دائم كجذبة وإنسان كي جذبة قنابينه إيه جذبة نابينه حزار قدش إيه جذبة لي يعني جذبة مزيد كيس إذا نعم مزيد كي بصار حتى مثلا عالمي إسلامي دبين مثلا ولا إيش عبد القادر كين شيء نقصان دبي إنسان كي بعثا كرامته يبقى بيرك الجماعة ميرادا بعثا حيزي خبك يعني جذبة مقصود لي دينا باز كتم جذبة يعني تشكي إسلامي سيد دبي مع عربة فوت يكي جوزي إيرو بدم سبي بدم إيرو بدم سبي بدم بين جماعة درباس بو و demek sadece derbas dibe vay. Dibe karo zekatavya heyet yana zekatavya çıpkı. Zekatavya perivi zamanı sarsa derbas ve o periv gişe ki gere zekat ebede. Salb kadar. Salb kadar. Dibe sel العردم زيبكت زيبكي العردي يخست. دبي خلكي جمله قوتيه تخرابي تسبك تخرابي ما عاد زيبكي لي خستي. ملا جير ورد بيجي. ولو يروجي مسلمان كي يقول مشيس حزار العرق ما صاب كله وزيب كله خسات طب يوق كله مقول قيت زكاة نادي يعني أنا إنسان زكاة والصدقة بدأ في غمري مدبي الصدقة تدفع البلاء صدقة دفع بلاء كي خصوصا الزكاة كنا يداني في غمر عليه الصلاة والسلام دبي إنسانك زكاة أخنا ده ومثلا أجر مملكة كي زكاة نيداني فايز بيخون وزنا يبشافه خدا أنواع بلاء بي مملكة يادشينه وأنا هر ست استرد مملكتي مهنة أنا والله بيس بيز رابو باطماني مقوق الدنيا مجة رابو هي أفقصة توس دومان إقبار يعني وان تستا علامات يعني مثلا بيش فردكي بشكل خزن ونخراب بجي ميلك
Yani ne bes ku imtihana yübejiyor. Yani imtihana lakin beni peygamberime avayt be. İza habballahu abden yusib minhu. Vaqta Xudaş abd ki xo hizb ke musibada bseyda. Ka şükür ke sabır ke nake. Yani her belki qanciyi ve belki naqanciyi. Her musibet ne abi mana ku kharabiye. Yani musibet ne khoşina İsa mesela eşhedü nasi belan el enbiya ve smel evliya ve smel emsel. Fel emsel hadisa peygamberi. Endi insan da emper ilk bela bseri vanda hatına enbiya'yı Xuda buna. Sonra evliya buna sonra ilk çıkan dereceyi bali Xuda da hebe. Mesela belayı hebune masum. Böyle şey de bir gerçi bahsa iskatı ve pırkiriye iskat. Dibi canı dibi henek dibi ya 8 milyon be ya 10 milyon be iskat. Gelo hükmü he. İskat ya sınır tına o iskat kefarete roji sondaya. Jibi ve kefaretin hatta roji bi khuzi as-sah. Mezhebi ulema o Hazreti Ayşe o Abdullah bin Abbas dibi roji girten yani ya nezir be. Ya evkbe mesela melun kaz berhava roji bge salun kal meyiz bge. Lakin yeki bimre rojiya xo ne girt be o ne xoşina merves xo roji ne farza. O kefati rojiyi bir. O yemini. O sonda bir. Seda de bitcoin çavaye. Bitcoin yani kada bitcoin adım. Bitcoin yani çeki oyun diye hile. Yani hinki sermayedar xoye peri per fakir makira teşvik tüken bir trilyona milyara parayı kutken bitcoin da rakbu şkandı bana topa betin o niş tercümanım. Hali hazır yine ne caze. Ne caize. Sen de bir malama kurmori tedbirin kurmori. Diyem çibkin. Yani kurmori yani vakti ısrar bir insan. Bir ilaç bkin. Enva'i şevat hariç kana enva'i ilaç alwan kin vamkuş. Caiz. De bir şeyde sabah namazı kaldıktan sonra yatsak sabah güneş namaz kılınır mı? Müfahım nekir pırsavi? Kaygılı güneşten önce kaçtı bir sabah namazı kıldıktan sonra yatsak güneş doğarken namaz kılınır mı? Güneş doğarken. Güneş çıkarken. Ana mesela Peygamber aleyhisselam dibi insan ki gülmeyecek sıvıyıp ki o hatta kutabda vakti salat duha جيل ميجاقدا روني وطاعته وعبادته خدابك هواك حج وعمرك تام بك. بله. راح لوي سويتك ويما يجيك رازيجي جنانينه يعني. بله. سيد بي قديمة اتكام السنافي امتحاني قالوا دعاك هي وارده. أنا احتياجا مرب تشهبه مرب دعاش خدابك يا ربي فلان يعني. دعاك خصوصية سيد جو خصوصي دعاك ناي بيرم. بله. سيد بي هناك دبين عذاب قبري نينه دبي وايد آيات هي يانا آيات جهية وحديثي برنش خو حديثة بيغمبري زمان خو حتى أنا بحزارة بالكجار قلت اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا ربي أسحفزا قبتتكمش عذاب قبريش عذاب آخري فتنة آخر زمان فتنة مسيح الدجال يعني Peygamberimiz Aleyhisselam بالصلاة حديثي mesela hatta mesela Taftazan, Sa'd Taftazani de mesela azab-ı kabri bir tevatür aynı hükmü Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet yani alima zikirke kısa mesela ayet kizi mesela en-naru yu'raduna aleyha mesela seb'asa kavmi Firavun Xuda gotiye mesela agir arz velvan aşiyen خدوا وعشيا سري صبي آوري ويوم تقوم الساعة وأدخل آل فرعون أشد العذاب خداد به سري صبي وإيواري آقل سنوان عرض به أما وقت قيامة رابع يعني به آل فرعون بشين أن عذاب الشريك عذاب جهنم مثلا آل فرعون الدنيا ده عذاب كي نديتن لحشي ده يشخدتنا قبر داني ما كينجي يعني من تون عالمي إسلامي به أن صريح آيات بعث عذاب قبري أبا O peygamberime Allahümme inni a'udhuke min azabil kabri min azabin nar. Peygamber için ser kabir ki gode vela khayban her kabraji da azab dana bis sada ve sava. Böyle şeyde. Hadisi usane. Seda de ra'ini meçhum camiye müzik dineka haber dedin. Mejan go haber nedin. Go pişirmeji. Godem Şafii'ne tişnabeyeme. De hutbeyde yani. Orta hutbeyde. Allah Şafii bin Hanifi bin peygamberime aleyhisselam de yeki kudu cum'e da imam hutbeyi bkhayna avsa خیچکه جی مذهب که بری خالتنه بینه
دوی باطله ثوابه ثواب باطل که بله. یکی کرا خبر حتی یکی بینیزی گوال حمله yarhamuke Allah icra beji. İcra şafiyede kim yetişiyor sayı? Böyle. Seyyid Bey selamun aleyküm hocam. Kadının yumurtası zayıfsa başka kadından yumurta alabilir mi? Helal mi? Alamaz. Halal değildir çünkü çocuk hangisinin yumurtasından meydana gelirse onun çocuğudur. Hatta mesela yani iki tane kadın mesela bir kocanın hanımları olsa bir hanım öbür hanımdan da yumurtaları alamaz. Alamaz. Evet. Seyyid Bey mere fitriye koy bir de aile gibi teni. Caize yanına tamam fitriye koy. Yani bir insan gibi teni caiz yani. Böyle. Ben 12 hattım 10 ayda okudum. Sene devreyi yapmak istiyordum. Erken bitirme sıkıntı olur mu? Sene devriye sayılması için 12 ayda mı bitirmeli? 12 ay neyi bitirir? Devre salih kondi seyda. Dibe icamın dehm hada kondiye. Yani eğer dehm hada devre salih niş khurab khoyniş ki karab khoyne. Ashabiye hebuna kud hafta gida Kur'an'ı tev khatim kirne. Evcibha lakin peygamberime izin de kuş hafta ki berjetir Kur'an'ı bakadin. Bunu acele bkun dikkati mesela tecvide evinakin ev bkun. Jbervi havay mesela evyana okup para bkoyniş ki para ne caize khuna Kur'an. Bale. Seyyid Bey haval kimin mesture biye yani hicab biye tesettür biye. An xoda tesettürü derkeve de günahı hey yana. Ola günah emri Xuda dişkine. Xuda bizzat Kur'an-ı Kerim'de ve kullul müminati yaghdudna min absarihine ve yahfazna furujahunna ve la yubdine zinetehunne. Ya Muhammed bireki ümmete xurabeyce bira dıça merak etin serçabe xun nizmkin ve bira fetu şerefa xu xarabiye muhafaza bkin ve la yubdine zinetehunne. Çek ve zinet beden aval mesela indi cilletten evya izhar nakin yani Peygamberimiz hakide hadis diyecek be ilk vancilletten ruhku deri nav toplumı çarşa nakebe cenneti bina cenneti icna çavan yani bu tesettür hicab farz değil mi? Farz vacib ala da ayeti derece Kur'an-ı Kerim'de emir ki mesela iza sa'altumuna fas'alun min vera'i hicabi. Xuda be vakti ve teşkis bireke Peygamber khast yani fas'alun min vera'i hicabi. Piş perdera. Yani ne kevin karşı yani. Tabii var ya mezhebat dedi çıkıyor yani. Şimdi tabii. Yani tesettür şu vacip ne koca serçav dibe yani ana ekser ulema dibe desu serçav vakti fitnezi içine be. İmam Şafii. Garın derkin İmam Şafii ana ulema-i Suudi ne dibe zinet pri serçav da lakin ekser alem mesela ihramada birek yani takva ise malum çike. Yani evet ana mesela bireka ku cihan baksan fitne çeve serçave bigre baştır. Lakin yaşlı ve pırnayı dikkat edin. Fetva jere serçave ku da seyxuna girer. Dibe seda navem inancı. Türkiye demek. Dibe millet navem xırat ke gelo güne yuhe yana. Ana nav xırakın tabada mesela Abdullah ve Abdu Muhammed ve Hamu. Vana uka tab alim dibe güne gelen nava xıranak. بله سيد بي نخواش وقت عمليات دكين ناقص دين تدي بهشت بداية دريا ويا إدرار ده شيء دكين sondaj دكين جرد بيجين زمانية تبي دبي وقت ورسل هالشيء خوي بيجي جاز لان فاقتونه دبي لازم قالوا غسل بقريانا أنا غسل ne lazım o insanın bir narkoz mesela bir hiç bir keve bayılmış ve o vakit almış ki sıra derbaz var olmuş sayın afars. Bale. Çünkü ne mükellef. Bale. Yani gusül ne vacibi? Ne vacibi ne? Seyyid Bey yek gotiye kuş bu xatir duayı merva kabul ve 313 cargere ayet-i kürsi kumara buxuyne o niyeti xo beje tişti xo xwaze xo tala kabul dike. Çikiyor heyana. Çikiyor satına çünkü duayı merva kabul ve peygamberime tişi gotiye mesela ashabi ki peygamber xozat be ya Resulallah daas xodeb ke xuda daim kabul ke. Peygamber be ya falan kes. Atib mat'amake. Tu şey halal bu. Mali haram ne xo. O mesela emri ma'ruf ne yacım min kerib ke duayta kabul ver. Yani peygamberime be şartı kabul buna dua edetiştin. Yekci ve haram bedene mertine be. Yekci eve meri vakti bir emri ki xuda di gere mermine ilke. Peygamber aleyhisselam da ahire zamanda mesela eğer ون مثلا نهيج من كري ناكن أمري معروف ناكن أي خدا مصيبات وبلاء مصري سرواب كزلاتي مصري سرواب ك وني دعاء بكن دعاء قبول نابن
أبا دما يك شرط قبولنا دعاء نهي من أمر معروف نهي منكر Şeyde ev camiyi soru güzel persiye burası kudu soruya persin bersvayı eznadım ve nafeme bidim ve temaşayı ben hayvancıya bir şevki de hep soruya mnagrin. Diyeki de işte persiye de bir melek mecnake قديوي هنا تابي زاروكي هنا قالوا زكاة ماله ليدرا يانا والله ابن تيمية بلينا إنسان تارك صلاة وان إمام دنيج diyor ki merv soz cebisiyle ezilmeyiz ki merv kara bideki. Lakin ki soz ne de merv ne de ki çiğit. Böyle şeyler perse gidina dise evji de persiye le böyle persiye bek mühim de persiye juvası ya. De ezbaran pideke. De bed TikTok ede yani de medya civaki de sosyal medya ede. Birek fotoğrafı kaparep ke büde sosyal medya çavaya. Valla fotoğrafı ki mesela açık be, sri açık be. Tişik tesede yol lazım eder kadar bakırkayı vekili be. Evyaş ku ne caize. O kaluk serçavi tani beji. Mesela resmi kapare dikin ya et ku bugre kare resmi mazem bike birek kişi. Yani güve sevi fitne kesin ne caize. Hususan ana ev medya ev nas van sosyal medya. Yani o mesela sosyal medya, telefonu, ev televizyonu. Bilgisayar şubuna sevi fitne ve insan haya nemaya, terbiye nemaya, edeb nemaya. O mesela şerb nemaya tevsiye bana da çiğir. Böyle şeyde. Sadece bir şeş gedimin hene kordon biriydi. Rahme hoca çavaya. Yani eğer fak mazeret ki hebe indi zayıf ve vücudu kara bir tişkina. Seydet bir selamun aleyküm Ramazan orucunun 15 günü ve sonrasında niye Allahümme hedin yani muhtemelen kunuti söylüyor. Dedi dutrade. Kunuti Allahümme hedini. İhtiyada alma. Ana mesela Suudi Arabistan seri Ramazan hatta sona Ramazan yani de utrada kunuti etkoyin. Mesela İmam-ı Şafii pazı paşinde. Mesela İmam-ı Hanifi mesela her utra sala vakt tabi beri rükûi utra diye kandın. Kunut diye kandın. Yani hakiki kunut da van İmam-ı mesela ipi ihtilaf kirine başa ama merfayne başa. Ceda seyad bir vakti zlam ki bimene olsa bitene de hep keşkivi hebin. Mali. Zek mirasa çavadı beseyde. Mirasa seyad doz her rüket çıkara. O vakti mesela pismami api hebin ne diyeceğim. Kastın ne be? Kastın be imayı disadik. Geç bile kare, geç kare. Debe hocam az mestureme, tesettürlime. Lebe vakti derim mektebi ez pantolonla xadikim evya çavaye. Gelo pantol bin manto de ya vekriye. Pantol ku vekri ve harame. Yani vücuda pireki. Teşhis ki pantol ettan ki anam vekri ve nedir? Ne istere görüyordun pantol ki ettan Peygamberi medbe nisan kasiyatın ariyatın. Bicilluna muttaasine. تعذيب نجي أوقع وجلية تشخيص نابا أو حرام أو البيغمبر مدبي ناتشن جنة بينا جنة ناتشوا. بله شاید باف کار زکات خوابده کشکا خویا زوجاندی و فقیر. ولا عالمی اسلامی مثلا حسام الدین بن عفان bir insan gibi keşka خوابده ki fakir o fakir ve kara zekat bile keşka kara ve zavi hoş. Bir de zavi hoş çetir. Lakin vakti zavi belki لو مثلا که کار بده کچکا خوشی سمدی من عفانه. بله. شاید به روزه سوال مرگ کار قضایی بکه. Yani qazayı hep hemşe şek am bir rojiya ne be havra biniyet kin karabke. Yani bir qazayı khubke belki khud ala khayra sünnet yibideki. Lakin niyet ki hem qaza hem sünnet şinav. Böyle seyyid be hem jinam yani eşim diyor artık zılama pidek enzanım. Dibe esperjid bejil mecnake. Dibe gelo açık. Valla Xuda istahak. Yani insan ki kulli mecz neke yani nel meckirin yani insan irtibata xus Xuda qatine. Yani mesela mezhebi İmam Ahmed bin Hanbel aşkı pek kafirdir. Mezhebi dini da icdibe ki inancı tamamen pek kafir nabe. Lakin inancı her sonra hatta stad bediyor. Zaman Serbiya haberler bir mesela derece vakti mecburiye. Qal mecz neke de. La nasihat yebkes ede mecbur. Yani mukarebe nasihat. Güney aydiye. Seda pırsa daviye müfekir diye az mecbur pırsım. Debe de vakti pandemide devleti pereda esnafa goviya be faize. Davan. Ya debe ana gotiya faizliye. Faiz jotistinin. Debe gele günahı meye yana. Yani ana ku ev bijwam se mecburi günahı vantne.
قوش يعني اول بي فايز يعني اولي بي فايز بي انا فايز بستنا عندي انا مسؤول مسؤول نكون تشكي بك والله تغسل خوش راضي ان شاء الله خلينا تبر راضي به اجمعين تمام شباب هيجام هذا برنامج اخو حياه حفتي كده بين خير وخشيده اموا وخاد سبين ربي العالمين خدای تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.